салом бинандагони арҷманд, имрӯз чоршанбе 14 декабр аст. Ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдиматон мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. ҳуқуқшиноси зиндонӣ Бузургмеҳр Ёровро ба маҳбаси низомаш сахттар интиқол доданд. пайвандонаш аз сарнавишти ӯ нигаронанд. эҳтимол ҳаст ки нисбати Бузургмеҳр Ёров ба наздикӣ боз як парвандаи дигар оғоз карда шавад. хонаҳои сокинони Душанбе гарм нест. дар сардиҳои зимистон шикоят аз гармии нокофӣ лӯлаҳои манзилу корхонаҳо зиёд мешавад. маълуме ки об ҳаста ё не ки вай гарм намекунад, ҳамин хонаҳоро гарм намекунад, зӯраш намерафт. писари муҳоҷири тоҷик дар амрико мехоҳад пилоти ҳавопаймо шавад. орзуҳои амрикоии баландпарвозонаи Аҳмадҷон Абдуқаюмов. وقتی که 16 ساله شدم سالو فلایت یعنی خودم طاقه سمالیت پرواز کردم. Бузургмеҳр Ёров як ҳуқуқшиноси шинохта ва зиндонӣ дар Тоҷикистон бо иттиҳоми риоят накардани қоидаҳои маҳбас ва нофармонӣ ба позбонҳо танбеҳи сахт гирифтааст. модар ва бародараш имрӯз ба радиои Озодӣ гуфтанд додгоҳ амр додааст то Бузургмеҳр Ёров 2 соли дигари ҳукмашро дар муассисаи ислоҳии низомаш сахттар адо кунад. вакили тоҷик дар зиндони маъмулии шаҳри Ваҳдат нигаҳдорӣ мешуд. ҷамшед Ёров бародари Бузургмеҳр имрӯз дар як паёми видеоӣ ба радиои Озодӣ чунин гуфт. дар ҳамон колонияи шаҳри Ваҳдат як муноқиша ё ин ки баҳсе вобаста ба мавқеи пешво ба вуҷуд меояд. инро худи мақомот ташкил мекунад то ин ки як бори дигар гӯё ҳуқуқвайронкуниҳои Бузургмеҳрро нишон диҳанд. дар ҳамин маврид онҳоро ба 5 нафарро бо бузург гирифта ба картер интиқол медиҳанд. рӯзи дигар суди шаҳри Ваҳдат дар ҳамин колония омада ҳамчун ҷарима ба Бузургмеҳр 2 сол барои нигоҳ доштан дар колонияи низомаш пурзуртар дар Крити чихеле ки мегӯянд дар шаҳри Душанбе ҷазо медиҳанд. яъне ки аз ҳамон 28 соле ки Бузургмеҳр гирифта буд бояд ки 2 соли дигарашро дар зиндони шаҳри Душанбе адои ҷазо намояд. ин ҳодиса охири моҳи ноябр сурат гирифтааст. раёсати зиндонҳои вазорати адлия ҳеҷ шарҳе дар бораи қазия намедиҳад. ҷамшед Ёров ҳамчунин ба радиои Озодӣ гуфт ин эҳтимол вуҷуд дорад ки ба зидди бародараш ки аз сиёсатҳои ҳукумат зиёд интиқод мекард парвандаи дигаре боз кунанд. айни ҳол аз тарафи мақомоти қудратии Тоҷикистон аз тарафи кормандони прокуратура бо тамоми воситаҳои ғайриқонунӣ аз ашхоси маҳбус дар зиндони ЯС дроби 1 шаҳри Ваҳдат аз маҳбусон баёноти маҷбурӣ гирифта мешавад вобаста ба он ки гӯё Бузургмеҳр онҳоро даъват ба як ошӯб даъват ба итоат накардан ба мақомоти қудратӣ даъват мекардаасту яъне ки ягон тайёрӣ ба ягон ошӯб медида бошанд. ҳамин маводҳои парвандаро ҷамъ карда истоданд ва эҳтимол ҳаст ки нисбати Бузургмеҳр Ёров ба наздикӣ боз як парвандаи дигар оғоз карда шавад ва муҳлати нигоҳ доштани ӯ дар зиндон дарозтар карда шавад. ёдовар мешавем Бузургмеҳр Ёров ки аз ҳуқуқи 14 узви раёсати ҳизби ҳоло дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ ҳимоят мекард. соли 2015 бо гуноҳи қаллобӣ, сохтакорӣ, таҳқири намояндаи ҳокимият ба 28 соли зиндон маҳкум шуд. худаш мегӯяд ки бегуноҳ аст. як кумитаи Созмони милал ҳам муҳокимаи ӯро олуда ба қонуншиканӣ ва ноодилона хонда аз ҳукумат хостааст Бузургмеҳр Ёровро озод кунад. дар ҳоле ки бисёр минтақаҳо дар Тоҷикистон дар ин мавсими сармои зимистон дар шароити маҳдудияти нерӯи барқ ба сар мебаранд, дар пойтахт шаҳри Душанбе низоми гармидиҳӣ ҳам мӯътадил кор намекунад. бо гузашти 2 моҳ аз шурӯи мавсими гармидиҳӣ хонаҳои мардум дуруст гарм намешаванд. сокинон мегӯянд таъмини номуносиби гармӣ хароҷоти онҳоро зиёдтар кардааст. Шаҳлои Абдулло гузош медиҳад. ин лӯлаҳо гармӣ доранд.
аммо хона сард аст. мушкил мо ҳамон ки батареяи хунук мо маҷбурем ки истифода барем кондитсионерро обогревателеро чунки кӯдакҳои мо кӯдак дорем ду кӯдаки майда хунукӣ намешавад мо бояд хона бояд гарм бошад чтоб кӯдакҳо касал нашаванд маълуме ки об ҳаста ё не ки вай гарм намекунад ҳамин хонаро гарм намекунад зӯраш намерасад гарм нашудани хонаҳо хароҷоти сокинонро зиёд кардааст. мо ҳар моҳ меспоридем ягон бор модарам ё ки ман агар меомад ҳамун зана ки пул ҷамъ мекард мо медодем ягон бор не нагуфтем не ки ҳозираш да хай мефаҳме гап даже дар пул нео гап дар чихигон нест ҳамин чиз нестай мо хонаро гарм накардестай ма маҷбурем ки ҳам пули обогревателиҳоро спорем чунки истифода мебарем ҳамин свето ҳам бо ваё омадан ки мегӯям пула спорем квитансия овардан корхонаву идораҳо ҳам айни мушкилро доранд. ин кошонаи ҳусн дар ноҳияи Сино ҷойгир аст. ман чанд бор усто ҷеғ задам, устоҳо омаданд, диданд, ба қавли русӣ, ба забони русӣ бошад, воздухашро сар додем, ҳама корҳои вайро карданд, фаҳмонданд, чӣ кор кардан дар кор, лекин ягон чӣ иваз нашуд, ҳамин хел хунук. сокинон аз ҳар гӯшаи Душанбе дар шабакаҳои иҷтимоӣ шикоят доранд ки касе ба додашон намерасад. дар шабакаҳои барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе касе ҳозир нашуд ба мо ин масъаларо шарҳ бидиҳад. дар ширкати барқи тоҷик мушкили мавҷударо тасдиқ карданд. хабаргузории Авесто аз қавли як манбаъ дар ин ширкат гуфтааст ки ҳарорати об дар ноҳияҳои Душанбе фарқ мекунад. ба иттилои манбаъ дар маркази барқу гармидиҳӣ ду ҳарорат ба 73 дараҷа мерасад. фаъолияти ин марказ бо ангишт аст ва аз ин рӯ дар таъмини сокинон бо оби гарм мушкиле надоранд. аммо бо сабаби коҳиши интиқоли гази табиӣ дар маркази барқу гармидиҳӣ ҳарорат нисбатан паст шудааст. дар ширкати барқи тоҷик шарҳ доданд ки азбаски интиқоли гази табиӣ аз ӯзбекистон ба тоҷикистон 2 баробар коҳиш ёфтааст дар таъмини гармӣ мушкил пеш омадааст. таъмини хонаҳои мардум дар пойтахти тоҷикистон фақат чанд сол пеш дигарбора аз сар гирифта шуд. то 3-4 соли пеш хонаҳо аслан дар зимистон ҳам оби гарму гармӣ надоштанд ба истиснои чанде аз гӯшаҳои Душанбе. ҳоло тақрибан дар ҳама гӯшаҳои шаҳр ҳаст, аммо он гуна ки мусоҳибони мо гуфтанд на ба қадри кофӣ ва муносиб. ҳоло рӯ меорем ба ҷанги Украина. моҳҳои октябр ва ноябр нерӯҳои Украина бахши бузурги вилояти Херсонро аз дасти таҷовузгарони рус озод карданд. раиси литсеи минтақаи Архангельскии вилояти Херсон мегӯяд дар замони ишғол бинои муассисаи таълимӣ ба пойгоҳи артиши Русия ва макони шиканҷаи мардуми маҳаллӣ табдил дода шуд. искандари хоҷамирзода гузориш медиҳад. раиси литсеи кишоварзии минтақаи Архангельски вилояти Херсони Украина мегӯяд, нирӯҳои ишғолгари рус ин омӯзишгоҳро ба пойгоҳи низомӣ табдил дода, моҳи октябр ҳангоми ақибнишинӣ онро дар ҳоли даҳшатбор партофта фирор карданд. Тут российские військові این بینای لیتسه کشاورزی است. نیروهای روسیه شهر ما را 15 مارت اشغال کردند. آنها در این بینا 7 ماه جایگیر بودند. اینجا پاسگاه بود. آنها تخانه را به پناهگاهشان تبدیل داده همانجا میخوابیدند. من دیدم که هنگام فرار آنها جهاز گرمیدهی، کامپیوتر و دیگر اشیاء لیتسه را در ماشین او را بار کرده به یغما بردند. سابچوک در این آموزشگاه 25 سال کار کرده است. بعد فرار نیروی تجاوزگر در ماه اکتبر او به جای کارش برگشته از دهشت دیده‌اش گریه کرده است. Вони 15 числа зайшли і 16 числа آنها یک روز پس از اشغال شهرمان 16 مارت مردم محله را یک تا به استنطاق دعوت می‌کردند. اتاق شکنجه در طبقه دوم بود. آنها می‌پرسیدند که کی در نیروهای حمایه محلی ایفای وظیفه کرده و در اینجا چقدر سرباز مستقر بود و کی به آنها کمک می‌رسانید. Вони допитували, хто був в територіальній обороні,
скільки було військових, хто співпрацював, хто не співпрацював і таке інше. یک دفعه دیدم که سرباز روس تپانچه را به طرف زانوی مرد محلی روانه کرد. بعد تیر را در کنار زانوی این مرد خالی کرده بازپرسیش را دوام داد. تیر به زانو نرسید ولی حال مرد ناگوار بود. سرباز همان میپرسید سربازان اوکراینی در کجا هستند؟ آنها خف داشتند که سربازان اوکراینی در همین نزدیکی ها قرار دارند. Дякувати Богу, коліна залишили сіли, але люди, ви розумієте. قبل از ترک بینا سربازان روس آن را مینه‌کاری کردند. Тут було заміновано. یک سرباز اوکراینی که میخواست پرچم کشور را از زمین بردارد از ترکیش مینی به پرچم پیوست شده مجروح گشت. Були замінували і بخشی بزرگی ولایت خرسون زیر نظارت نیروهای روسیه است. یک قسمت کلان شهر خرسون پایتخت این ولایت ماه نوامبر به نظارت نیروهای اوکراینی گذشت. از آن وقت نیروهای روسیه آتشباران شهر را شروع کرده تا کنون 10 نفر را به قتل رساندند. در شهر فیلادلفیا امریکا که سالهای آخر مکان زندگی مهاجران زیادی تاجیکستانی گشته است، یک جوان تاجیک هم زندگی میکند که کسب اداره هواپیما را می آموزد. احمد جان عبدالقیوموف 17 سال دارد و 4-5 سال پیش به آموزش هنری اداره هواپیما مشغول شد. احمد جان میگه آرزوهای بلند پروازش به زودی به واقعیت تبدیل می شوند و او بعد ختم مکتب هوانوردی می تواند در امریکا چون پیلوت کسب کار کند. سرگذشت احمد جان عبدالقیوموف را مومن احمدی قصه می کند. یکی از فرودگاه‌های کنار شهر فیلادلفیا در امریکا. احمد جان با پدرش عبدالرزاق عبداللایف پیش از پرواز قسم‌های هواپیما را می‌سنجند. عبدالرزاق زاده تاجیکستان و مقیم امریکاست. اداره هواپیما برای او بیشتر یک سرگرمی است، ولی احمد جان 17 ساله جداً به آموزش هوانوردی مشغول شده است. بنزین گرفته فیول سم برای دیدن که در درون بنزین یعنی کراسین آب یا کیگان دیگر چیز نباشد. آب باشد باز موتور شما میتواند درگیره. در امریکا برای هوانوردی کسبی شدن کس باید حداقل 1500 ساعت هواپیما را اداره و پرواز کند. نه کمتر از 100 ساعتش باید پرواز در هواپیمای دارای 2 محرک باشد. در آموزشگاه‌های هوانوردی امریکا ارزش 1 ساعت پرواز حدود $150 نرخ دارد. قیمتی که نه همه پرداخته میتواند. عبدالرزاق عبداللایف برای آموزش هوانوردی به پسرش راهی کم خرج را پیدا کرد. او هواپیمای خرد خرید و احمد جان حالا مالک آن است. در اصل این سمالیاتی گیم هواپیما برای آموختن تجربه آموزی. در امریکا تنها بعدی 17 سالگی به کس اجازه اداره هواپیمای خصوصی داده می شود. این سند قدم نخست برای به دست آوردن اجازتنامه هوانوردی کسبی است. احمد جان نیت دارد در یک ماه آینده زینه نخست را در این راه فتح کند. من یکمین بار 14 ساله بودم که سمالیت را آمده پریدم. 14 ساله بودم. بعد وقتی که 16 ساله شدم سالو فلایت یعنی خودم طاقه سمالیت پرواز کردم. بعد یک دو ماه پیش 17 ساله شدم، یعنی حاضر من در مابین 1 ماه پلان دارم که رفته یعنی پرایوت پایلوت لایسنس خود را گیرم، برای که باید شما 17 ساله شوید برای لایسنس را گرفتن یعنی همون حجتی هواپیمایی را. در تاجیکستان آموزشگاه و یا دانشگاه‌های هوانوردی وجود ندارد و متخصصان این ساحت در خارج آماده می شوند. در گذشته کوشش‌های تأسیس مکتب خصوصی هوانوردی از سوی یک گروه تشبثکاران ناکام شده بود. از این رو هوس هوانورد شدن بسیاری از نورسان در کشور تنها آرزو باقی می‌ماند. اخبار آزادی در همین جا به پایان میرسد. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه هستید و میخواهید با ما در میان گذارید، نویسید. خداحافظ.